Господи, Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Sina i Svetio Duh. Amin. Ljubljeni Hriста Boga, braće i sestri, dnešното evangelsko četivo zapišano so rakata na velikijot apostol i evangelist Matej zborува na simboličan način zborува za to, neka domaćin na ovoj svete sam je tvorec na ovoj sveti, Gospod. A sve drugo, to što je njegovo i što nije raspolagame dar na život Bog, nešto što ne mora da se dobije i da se ima, no Gospod njegova ta ljubav i milost njegova i čovjekoljubije, sve to što je suzdao, ostavio vracite na čovjekov, da mu bude dobar, slovesen gospodar, da go čuva i da go njegova sozdanje togo spodnje za jeden den koga gospodara dojde i ke pobara Otče odgovor od nas za to kako smo raspolagali so darovite so koji što Bog ne dario i ne ukrasio, ke treba je prosto su zborovi, tu so delo da odgovorime, a delo to je to što svetot od Boga sozdaden i staven v race čovečki treba da bude razubaven, umnožen, očisten od svite grevovni talozi. Ako se zna deka infekcija da so grev svetotija dobio čovekot, toga škoga čovekot ja vnese virusov ka smrta v prirodata na čovekot, od toga i svetov ja poprimi istata ta infekcija. I sega onaka kako što čovekot kako loži domaćin i gospodar go zloupotrebuva svetot kako dar Boži, taka svetot mu vozvraća na čovekot milo za drago i vozvratot je mnogo postrašen i gibelen za čovekot. Da se sjetime samo na site kataklizmi što se slučuva po svetom, kako rezultat na grevot čovečki, braći i sestri. Tsunami, zemljotresite, poplavite, požarite. Sve to je odgovor na sveto za zloupotrebite što čovjek ti pravi so nego. A sveto to vleguva i stanuva del od pojma crkva, braći i sestri. Crkva ne je nekoja institucija u koja što je čovjek sedeći na masa rasprava kako ke ja sozdani. Crkvata ne se sozdava kako što se sozdava partijite, državite i drugite obštestveni kategorije. Crkvata se samo sozdava odnate. Avtorikos, ta osobina što crkvata ja ima, je osobina Gospodnja i nijedan drug ta osobina ne može da ja ima, da se samo sozdava od sebe, da se samo odviži, da samo postoji. Za da postoji meni treba energijite Božji, a energijite Božji se vtoroto ime za blagodata Božja, a blagodata Božja se vtoroto ime za imeto i fenomenot život.
nije, znači imamo potreba da se hranimo sa blagodati Božja, da ne samo da ostaneme vo život od vegetirajki v ovoj svet, tuku da rasteme i da возрастуваме померата od naših Tvorec, померата od rastот na visočiната Hristom. No za sve to vrijeme Bog, Tvorecot, na Svetата Crkva Božja i na svetom oko što živeme, budno stražari i se griži za svoje to sozdanje. Bog ništo ne mu prepušta na slučaju. No i najbezumnite im dopušta svoje to bezumstvo da go izraza, no ne do kraja. Zašto do kraja bi značilo zaguba na sve što je od Boga sozdano. Gospod poblikuva crvena livija do tamo. I potom na bezumnite im se odzema tracete i umot, za da ne može da go napravat zlostorstvo, to nacite zlostorstvo. Da go uništat sozdanje to Gospodine. No na site drugi uloge, slovesni tvorci ili sotvorci na Tvorecom, Bog i blagoslovi. I tvorečkite aktivnosti na čovjekot ne se istorijski ograničeni, omegeni, niti so vremeto, niti so prostorom. Čovjeko treba da postoji ni site večnosti, a večnost je vreme to Božje. Kako Tvorec. Procesot na usavršavanje na ličnosta i na sevkupното sozdanje je nešto što ne zapira, nešto što nema kraj, videjki takov je Tvorec. Ono što tvori ni oči. Samo Tvorec što tvori ni oči, što je istinski Tvorec, braći i sestre. A on je što od veke postoječka to ustrojuva nekakav svet, nekakav kozmos. Ne može da biti narečeni tvorci. I ti je to nese, tuku ustrojitelji, dimiurgos. Takov je Bog vo antičkata filosofija. Videjte, Bog vo antičkata filosofija ne može da tvori od nešto što ne postoji so Boga. Ta što mu postoji na Boga se razni oblici naveštosti. I to je posega po to što postoji kako haos, za da go stavi vo nekakav red. Redot. Vo grčkiot jazik se narekuva kozmos ili ukras. Komu ukras? Ukras za čovjek. No Bog tvori ni ošto. On je ko što saka da go zloupotrebat ljubovta i milosta Gospodnja. Taka što sozdanje to go uništuva, vraćajki go vo ni ošto. To što postoji vo nepostojenje, to što život ima vo smrt, to što bitije ima vo nebitije. Tije procesi Gospod neki dopušta i bezumnite može da se izrazat vo sve to svoje bezumstvo, no ne bez limit. Koliko da gi poznajeme koji se i kakvi se. I da ne staneme součesnici vo nivnoto zlostosti. Odgovornost naša za ovoj svet, odnosno za Svetata Crkva Božja, za se čovečkata zajednica na koja što i pripadjame sitelje, je ogromna. Zato za to zboruvaše da nešto to Sveto Evangelije.
lozi je to što go ustroji, što go uredi. I najmi slugi da go rabotat. I otkako srabotija sve što treba, kada dojde vreme da gi soberat modulite, za da mu gi dadat na svoj gospodar, isprati slugi svoji, ko što beja svirepo likvidirani, vidjeti bešemo prašanje sobstvenost i alčinosta čovečka, da se vide moje, a ne nasite i zasite i odsite. I na kraju toj Gospodi svoj sin, a sinot što ti je ubija, smeta neka je poslednji od carski odvorku što može da polaga pravo na sobstveno na toa lozi. I potom što ke se slučuva po natamo. Vo Svetoto pismo se veli deka potom lično gospodarotke dojde. I ke gi trgne lošite slugi, ke gi sobere plodovite što mu pripada i ke naznači novi rabotnici na volozje Božje. I taka, braći i sestri, da ne se povtoruvam kao što prethodno kažape objasnjuvanje na bukvalna ta prikaska za koja što Evangelije to deneska zboruvaš. Nije teo da sme dobrite sorabotnici Gospodni, zašto Bog ne bara od nas da mu budeme slugi, tuku sinovi Boži. On je što se slugi, braći i sestri, o sebe rađat zavist. A za zavista svetite oci čestopati vela deka je poubistvena od gordost. Zavista je to što ne sme da ne sovlada, da ne pogleda. I tako, kako sinovi naživi od Boga, raspolagajući so cela ta sloboda so koja što Gospod čoveka go dario, a da mu budeme dostojni, njemu spolagati. A on je što se okolo nas i bezumno raspolaga so dadeno to, imajte na nas za primjer da se posramat, da gi sovlada svetoto pokajanje i da mu se vrata spaseni posilata od ljubovka Gospodnju. Od carstvo to na tvoje Bog. Amin. Za mnogo. Amin. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене грешного.